Check sound. Siklawod tapo para king nobena ng Apong San Jose. Halika. Batot ako. Uy, ah. Amen. San Jose, tapaguro, lakot ako sa ito. Kapatalaingat ng Jesus, ing kalinis-linisan na esposo ng Indo ng Diyos. Ipanigapo ko, abayanan mo kong mamuri king Diyos, sigpa, king kapamilitaning kayan dibinong anak. Amete king krus at sinabling mebye pasibayo. Banarina na king bayong biye, kapamilataning banalalagyo ng Jesus. Makiyabe kang manalangin kaya kami, ba napakayabutan mi, ngalangang ipa, ingke kang pamangailangan. Beging taksil keking kukupa sa lugod ng Diyos pa, pagparalang pumikang Yesus, ingkayang pakalulo at lunos, para kaming kayang kapatad. Kalibugtan ning ning karapaning Diyos, emusaka kalingwan ing lugmaring magkakasakit, detang manalangin, detang manangis, kapamilataning kekang panalangin, at ning kekang esposa, ignuwa na Birhen Maria. Pakibata na saning lugod ng Yesus, ing kekang aklis, king litmong kapanayan. Amen. Panalangin para king Katlungaldo. O patulunan ming San Jose, metong kang mayap apianing bawana ning tunay kapamintuan. Tiparan mo'y nga duwaning batas, kapamilataning wagas at dalisemong lugod, king indung Birhen Maria. Parati mong pagdulapan, ing malnang kaburyan ng Diyos. Bistaman emo lubos ayin dyan, ing mga palyari kimbiye mo, linele mo yung pansarili mong plano, at tikyan mo yung mas maragul ng plano, para king meto ketawan. King balang inutos na keka ng Diyos, kapamilataning anghel, biglat ming kekang kaisipan at pilubluban, at matula mong tiparan ing mayap ng tangkaning miglalang. Turuanan mo kung matimit makiramdam king siwala ng Diyos, amagsalita ke kami, kapamilatan na rin malilyari king biyeme. Ipanalangin mo, pagkaluban king sapat akabyasnan, makakilala king maya paparasa ng Diyos para kay kami. Adwan mo king Diyos, ing makatuki kami, king mal ng kaburyan, bistaman iti mga baldugan kasakitan. Manano na sanang kay kaming kapimentuan, ibayunin kay kaming kepangan, at kapanayan, banmarap at matibe king dumalan, king mabayat at masakit. Kanita, kalupa mo, tumibe, lumalam, at mibayo kay pangatao. Amen. Litanya ng San Jose. Ginoo, pakaluluwan mo kami. Ginoo, pakaluluwan mo kami. Kristo, pakaluluwan mo kami. Kristo, pakaluluwan mo kami. Diyos ipabanwa. Pakaluluwan mo kami. Diyos na kami nyaklung king yato. Pakaluluwan mo kami. Diyos Espiritu Santo. Pakaluluwan mo kami. Santa Trinidad, meto nga Diyos. Pakaluluwan mo kami. Santa Maria. Ipanalangin mo kami. San Jose. Ipanalangin mo kami. Tanyagay anak ng David. Ipanalangin mo kami. Ningning ding patriarkas. Ipanalangin mo kami. Esposo ng induning Diyos. Ipanalangin mo kami. Kalinis-linisan na protektor ng Birhen. Ipanalangin mo kami. Talaingat ng anak ng Diyos. Ipanalangin mo kami. Masipgasig at talapanwalo ng Kristo. Ipanalangin mo kami. Pamuntok ng Sagrada Familia. Ipanalangin mo kami. San Jose pekam makatuliran. Ipanalangin mo San kami. Jose pinakakosyang. Ipanalangin mo kami. San Jose katmong tetagan.
Ipanalangin mo San kami. Jose kalinis-linisan, Ipanalangin mo San kami. Jose makatarungan, Ipanalangin mo San Jose kami. nga lang kaparaking kapamintuan, Ipanalangin mo kami. San Jose mitmong katapatan, Ipanalangin mo San kami. Jose salamining katyagan, Ipanalangin mo San kami. Jose malugod king kalukan, Ipanalangin mo kami. modelo rin talapag-obra, Ipanalangin mo ligay kami. ning aldoldo pami biebie, Ipanalangin mo kami. palaingat ding birhenes, Ipanalangin mo kami. tiyatagan ding familia, Ipanalangin mo kami. mapamatula ka rin magkakasakit, Ipanalangin mo kami. patron ding magingalo, Ipanalangin mo kami. takot ding demonyos, Ipanalangin mo kami. protektor ng Santa Iglesia, Ipanalangin mo kami. personahe ng kapayapan, Ipanalangin mo kami. kordero ng Diyos, ang milakoking kasalanan ng yato, Ikabus mo ke o Ginoo. kordero ng Diyos, ang milakoking kasalanan ng yato, Ikabus mo ke o Ginoo. kordero ng Diyos, ang milakoking kasalanan ng yato, Pakaluluan mo ke o Ginoo. kewane nga rin kayang bali, At alpanwalo ng keyang pibandyan. manalangin tamo. O Diyos, king kapamilitaning kaya kang malugod akala matupaya. Pinili me inwan na San Jose, maging esposo ng kaya kang kabanal-banalan na Indo. Ipabal mo sa kaya kami, yaing maging kekeng talapamilatan banwa. Aket isulip, gagalang niyang anting kekeng protektor. Ika mabibiyat mag-ari, manggaman kapilan. Amen. Ipamiti ka ba misamban nilagyo mo datang kaya kami kairian mo, may pamintuan ng loob mo, kaya tisulip ang tibanwa. Inka kanan mi king aldoldo, biya mo kaya kami king aldongeni. Ampon ipatawad mo kaya kami ring sala mi kaya ka. At pamatawad mi ka ring mi kasala kaya kami. Mo kaya paisaul kin tuksunok, na ikabos mo kami king marok. Bapo Maria, mit mo kaking grasyang ginin Diyos sa tsukeka, nuan ka ka rin sablang babay, nuan niya panamanin, bunga ningat tiyan mong Yesus. Santa Maria, Indo ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan. Ngunit king oras ning kamatayan mi. Amen. Bapo Maria, mit mo kaking grasyang ginin Diyos sa tsukeka, nuan ka ka rin sablang babay, nuan niya panamanin, bunga ningat tiyan mong Yesus. Santa Maria, Indo ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan. Ngunit king oras ning kamatayan mi. Amen. Bapo Maria, mit mo kaking grasyang ginin Diyos sa tsukeka, nuan ka ka rin sablang babay, nuan niya panamanin, bunga ningat tiyan mong Yesus. Santa Maria, Indo ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan. Ngunit king oras ning kamatayan mi. Amen. Ligay king igpa, king anak at ng Espiritu Santo. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamulan, ngunit kapilan man, manggaman, king alananga. Amen. Talakat tapo. Nuana San Jose, patulunan mi, ikang ngausan mi, lubos sa ligan mi, pablas ang tapat kang mamilatan, kekeng sabla, king grasya, mirit kan, yawat mo keng pakaluluking anak mong Jesus. Nuana San Jose, patulunan mi, ikang ngausan mi, lubos sa ligahan mi, pablas ang tapat kang mamilatan, kekeng sabla, king grasya, mirit kan, yawat mo keng pakalulu, king anak mong Jesus. King lagyunig pampon, ng anak po ni Espiritu Santo. Amen. Bengin Diyos po kayo.
Para king quick recovery and complete healing dari Epipanya Lauk, Leo Asuncion, Garen Madrigal, Dolores Velasco, Ferdinand Asuncion, Benigno Galang, Remedios Mangulabnan, Margarita Balingit, Anet Espino, Angelina Manalang, Revelyn Yap, Eleanor Yap, Lance Lucas, Richard Royce, Elizabeth Laresma. Makanyan muna ang puwabe at ala po ka rin panalangin tamo. Den kaladwada di Jesus and Adoracion Canlas, Jose and Virginia ko, Maria ko, Jesus at Merenciana Canlas, Charles Henry Espiritu, Reynaldo, Dr. Robert Flores, Francisco Gomez, Melchor Flores, Mariano and Julita Kong, Francisco and Lolita Bungay, Susan Arsiga, Nora Cabrera, Amy Laksa, Alfonso and Ana Marie Yutuk, Efrenia Bonifacio, Magdalena Siron, Iluminada Nuki, Gregorio and Adela Policarpio, Alfredo and Virgilio Policarpio, Cornelio and Mamerta Bonifacio, Nicholson Gonzalez, Francisco Manasan, Atanasia N. Siriaco, ading maldang kaladwak in purgatorio. Magpasalamat siya naman po, Ikagawad Clarice Joy Vital. At yun.
Talakad ta po. Kiliguningit pa at ng anak at ng Espiritu Santo, Amen. ing grasya ng ginutang Yesu Kristo, ing lugod ng Diyos, ating pamisan metok ng Espiritu Santo, manatiliya kaya kayungan. At kaya kawaan timurin, May padengi po kaya kayungan. maya pabengi po among. Kumusta na ko po? Maya po. So malambatan na rin yung mekakit, halos siya kung nabalo, deng lupa na rin kemi. Sa bagay niya choke ni siguro, deng ilang makianak ka rin. Deng anak ka, kaya biyo kanita, anak na no rin yung mag-serve rin siguro. Anyway, so masaya akong mikit-tikit lang pasibayo. Tabalo mo, masaya kayo nung ikichok pasibayo. Anyway, so isadya tayo kikatamang sarili para kaniting banal na kapulungan at bilang pamagsadya ka nakantalat sa siyan di kakatamong kasalanan. Kukumpisal ko king Diyos ang mayupayang tutu At kaya kayo kapatad, uling may kasalak mong bina, kinisip, amano at dapat, at miyayaluwang kakulangan. Ulinitay panigapuko ka Santa Maria, ang kapilanman Birhen, karing sa blangang helang Pon Santo, at kaya kayo kapatad, inipanalangin niyo po king Diyos sa ginutang. Ing Diyos sa mayupayang tutu pakalulwa na katamo at king pangapatawad na rin kasalanan tamo idala na katangan sana king biye alanangga. Amen.
Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, ingkekeng pamangiling king Kwaresma, isa dyan kesana king pamakiagumi, king misteryo ning Pasko, at nipasyag king kekang kaligtasan, kambeni maligayang kapurian. Itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Pamamasang ibat, king blubru ng propeta Ezekiel. Binihalik na ako niting tao kitang pasbuldalan, apalob king templo. Ikit ko ka rin ingating danum amamagos, ibat king sibul, lalam ning pasbuldalan, papunta kindani aslagan. Nung nuya makayarap, ing templo. Manibat ing agos kindane mauli ng dake, ning templo, lagpos kindane ng mauli, ning altar. Kay bat nanita linwal nako niting lalaki, king pasbuldalan dane norte, at linibot ketang pasbuldalan, ang makayarap, king aslagan. Karin ating metong asibol amamagos, manibat ketang dane mauli ning pasbuldalan. Tinaglos kami ketang dane aslagan, at ketang panyukad at atalnana. Sino ka diyang 5 dalan at 60 yarda, papunta aslagan. Kay bat nanita, dinulong kami king danum, ay hanggang bukong-bukong king lalam. Sino ka diyang pasibayo 5 dalan at 60 yarda, at ang gana ka ring tutko, ing danum. Sinukad niya namang 5 dalan at 60 yarda pababa, at ang gana king awakan ko, ing danum. Sinukad niya pang 5 dalan, 60 yarda, at milalo na king kalalam, ing danum. At ena ako makadalakit, nung ena mo, king kapamilataning pamangawi. Nga nakanako, anak ning tao, pakatandanan mo iti. Kay bat nanita, binalik na ako kimpampang ning ilog, at anyang miras na ako ka rin. Ikit ko laring dakalatanaman, king misusumangid ning pampang. Nga nakanako, mamagos ing danum ay iti, papunta kindane aslagan, ang gaking dagat, amete. Milako ka na kanita kalating danum, karas na king dagat, amete. Numang lugal miras ing agos, mika miyayaliwang uring animal at asan. Uling, milako na ing kalat ning danum. Ilako na ning agos ing kalat na ning danum, ning dagat amete, at numan miras, mika ating biye. Tumubula king mingat ba ng pampang, ding miyayaliwang tanaman amamunga. Ela malanat abulong, at ela milako bunga. Etok nang ing karelang pamamunga, uling magos karela, ing danum amanibat king templo. Maging pamangan lading bungara, at maging panulula, ring bulungda, karing masakit. Ingamano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Ing Ginoong mayupaya at sulibutad tamo, ing Diyos ng Jacob, yang santungan tamo. Ing Ginong mayupaya at sulibutat tamo, ing Diyos ng Jacob, yang santungan tamo. Ing Diyos yang santungan tamo at sikanan, makasadyayang sumawop, king oras ning kaligaligan. Inyaya tamo sukat mitatakutan, agyang dimbundok manabulaman, king kalalaman lalaman.
Inginong mayupaya at suributad tam, in Diyos ng Hakob, yang santungan tam. Ating ilog amamagos babiatula, king siyudad ning Diyos, king banalatok nangan, ning katasan. At yung Diyos, libutad ning siyudad, inya ay masintang king kapilan paman. Sa korwaniya ning Diyos, panyatang ning abak, amaranon. Inginong mayupaya at suributad tam, in Diyos ng Hakob, yang santungan tam. Inginong mayupaya at yulilbutad tamo. In Diyos ng Akob, yang santungan tamo. Meko keni, pagmasdan nyo rin dapat ning ginu. Makapagmumlala, ing depat na, keti, king yato. Inginong mayupaya at suributad tam, in Diyos ng Hakob, yang santungan tam. Parangalan tayo po ngeni, ing maya pabalita. Sabi kong manaya king Ginoo, uling panaligan ko itang pengako na, ing lugod na alang kupas, at parati ang makasadyang magligtas. Inginuman at tiliya kaya kayo, At kaya kaan timore, pamamasa king maya pabalita, agpang kang Juan. ligaya kaya ka, o Ginoo. Kay ba't nanita may kapiesta la ring Hudyo at mintaya Jerusalem i Jesus. Karing lele na ning pasbol ning tupa at ting sibul aking salitang Hebreo mayayaw siyang Betsata. At ninyang 5 balkon, dakalang makakerang masakit karing kareting balkon, bulag, pile at paralitiko. Paninayan ng galo ing danom, uling ating oras na ing metong ay anggel na ning Ginu, durulong ya at digalon na ing danom. Ing mumunang midulong kay bat ng megaloning danom, kumayap iya king nanumang sakit apanandamana. Karina ting metong nga lalaking at lunang 18 banwang masakit. Ikit neng Jesus at balo na king malwat neng masakit iting lalaki. Kitnane, pisa kang kumayap? May kibatsing lalaki, Ginu, alapong midalakan nako king sibul potang gagaloing danom at kabang papunta ko pa mo at inang meka dulong makauna ka nako. Nga ng Jesus kaya, talakad ka. Iba't na yung pagkeran mo at lumakad ka. Kanito mo rin kinayaping lalaki, binwat na yung pagkerana at linakad niya. Aldoning sabat kanita, niya sinabi da ring Hudyo king lalaking kinayap, aldo sabat ngenyat labag king kautusan ng ibwat may ing pagkeran mo. Dapat pekibat nakarela, ing taong pepakayap ka na ko, yung sinabi ka na kung ibwat may ing pagkeran mo at lumakad ka. Kitnande, nino yung taong sinabi keka kung ibwat may ing pagkeran mo at lumakad ka. Dapat enabalo nung nilitang pepakayap kaya,
uling meko ni Jesus at uling dakalataw king lugalay ito. Kay ba't naniti at tagpuan ng Jesus king templo at sinabi na kaya, lawan mo, mayap na ka. Na kami kakasalang pasibayo, magkang lalo pang marawak ing dugpake ka. Meko yung lalakit sinabi na karing Hudyo, king pepakayap kayo, yay Jesus. Uli naniti, pagkumpisan ding ligalig ding Hudyo, Jesus, uling dapat na iti, king Aldo ning Sabat. Ing mayap a balita ning Ginoo. Kapurian keka, O Kristo. Minsan, ating kong malating paunakan kanita. Kay batan niyang kay, pansinan ko, sinira na itang libro. Pemilas na kay kitang ke. Bakit sinira mo yan? Kaya, wala lang nga na. Ano nga makanya? Sinira mo, wala lang. Siyempre, pag may ginawa ka, may dahilan na kaya na itagay. Wala lang po nga na. Basta gusto mo lang, opo nga na makanya. Paano nangyari yun na ako? Nagandahan ka ba sa libro? Kanya meron kang gustong kunin? Hindi po nga na. Ayaw mo yung libro? Kanya sinira mo? Hindi po nga na. Ano nga dahilan? Bakit sinira mo ako? Wala lang po nga na. Wala lang po. So, kindaran doon di ba, papakaidilan, alaman. Di ka aliwa, makutang na, bakit? Ikutang, bakit na sinira? Itang kaya makayan. Kasi, balang kimot na ning tao at ning kasangkanan, di ba? Bakit mamangan niya yung tao? Uling akasanayan? Ali, mamanganta mo, bangkanta kumabsi. Ating dahilan, O kaya, sabihan ta sa makayan, akasanayan. At di pa muring dahilan. Akasanayan ng mamangan. Hanggang mabsi ka ba, sa makanining oras ng pamangan, mangan ka. Malam, kaya kami, basta oras ng pamangan, lalong-lana po ang hapunan, kailangan may sulu-sulu kaya nga natyukan nga kilamesa. Pwedeng magpa-exam ka. Kasi kanita kami mo kumpleto, deng magobra, deng magal at yulangan. Kaya sabihan tatong kanta, dulong na kayo, manganta na. Minsan, natin kung may kuya ko, sabi ng makanyan, may nga na ako, may kipangan ko na, mabsi ko pa nga naman kanyan. Ang diyan pang mabsi na ka, Kenny na ka, muta ka Kenny na. Wala na ako manggawan Kena na, at munta ko pa Ken nga na. Kasi imburin tata ko, may yabi-yabi kami. O sige nga na makanyan. Nung makanyan na, sabi mo, lakang gawan, padan may ventilador nga na. Bakit na? Padan may nga na. Pitdane. Ngayon kumakampa, pepen mo kami nga na makanyan. O ngayon, tinakanggawan na makanyan. Kasi yung punto, kaya lang, katsuya ka rin. Kaya sabi ng makanyan, o sige, mga anak nga na, tsaka na siya ventilador, tsaka yamegan. So, ating dahilan nung bakit papagkayan din, ating dahilan. Ningay ka rin bagay-bagay, may aliwain kakatamong dahilan. Tamo sabing para-pareho ta dahilan. Halimbawa, ikaw yung atsukeni. Sabi yung, metong yaming dahilan nyo, atsuko keni. Maral kira ka lang, atsuko kayo keni, ulinapin itang makipagnobena kayo. That's one. Marakal. Ding ali. That's another. Ding aliwa, ating lang birthday ito. So, di man balo na, apin palang nobena or what. Basta kang ating pisa, pamisinimba, birthday ko, dinalakit lang. Deng anak ka rin matsula kenyang, diyang ilabisa, pero ilang makayasign para mag-serve. Deng lector, deng commentator, at yun, ating lang obra, king kay makayan, king liturhiya. At yun kung ngini, para magmisa, para makipagchismisan. So, atin tangang kanya-kanyang dahilan. Kanya-kanyang dahilan. So, yung dahilan tamo, deng kay para karing aliwan, deng minsan, alayang kwento, pero kaya katamo maulagaya. Para karing aliwa, pampalipas oras mo. Pero kaya katamo, ayali, pinsadyang kepay ni. Ano makayane? O kasi sabi mo yan, nano kayo dahilan ng among, kimiran na kasing among anyapin na, eke apayal yan, among, anyapin na kay, angyang ibat ko pa mo, king Timbuktu, king karing king Makabebe, kaya makasila pala ng makain danom,
Nya medyo malangi kung tintangin nung ali, mabasa akong darat pa siya luluwal kami. Ating kong dahilan, at kanya-kanyang dahilan. Kareng aliwa yung dahilan mo mapalyaring maulagaya para kareng aliwa, aliya. Para keka, sabi tama kayong dahilan mo, talagang yapin na pipiyadyan para kareng aliwa, may kaya mo yan, atin yung aliwang kaya na. So, pare-pare nga katayang dahilan. Kalubing katang ibanghelyo. Katang ibanghelyo din damtamo, no makananong, ating meto nga taong dinakad na dating paralitiko. At neng kasayang kasaya, bistat man aldo na ning sabat, at napikabiyang lebagan, ing kautusan tungkol king sabat, uling sinabi na kaya ning menulo kaya, talakad ka, iba't ning pagkeran mo, at muli na ka. Natural, masaya ito. Akalingwa na nga ning ega-gana. Bawaling mamot, ng aldo ning sabat. Dakalang mapanduring mata, di sigurado lumapit ka na ako at ibawal da ako. May kading aliwa pa ka rin, baka isang dalida ako, kareng pariseyo, kareng iskriba, at di parusan ko, uling maragula kasalanan para kareng Hudyo, ing labagan me, ing aldo na ning sabat. Pero atin niyang malalamas ang kaning lalaki, nyapin, pagkakataon na ito, just imagine dindang tamang istorya. Sabi natin istorya, ang lalaking ini at 28 banwaneng masakit at paralitiko ya. Manibat kahit ang day 1, ang kaburian na kumayap ya, makalakad niyang pasibayot, maging normal ya yung kayang pamibiyebye. Anyapin may mag-asaya, uling isipan na, milagro mo ang kailangan, alanang aliwa pa. Alang nino man yung pwedeng magpakayap kaya, milagro mo, sabihan, ingapong ginumo. Anyapin, big tsagayang may natili ka rin king kaya na nagbaka sakali na potagal lang nung king manatili na ka rin, biglang-bigla galo yung danom, yung karin lang kapanwalan po, tang ginaloya yung danom, yung nino mang mumunang makabasa o makatalpak itang ginalo danom ay ito, kumayap ya king nanumang sakit na. At o ito yung isipan, kaya makanitan for 38 years, at yuya ka rin. Anyapin na niyang gayang sinabi ng gintangan sa Kristo, sige nga na, talakad ka, iba't ning pagkeran mo, at muli na ka. Anyang tinalakad ya, alayang penandaman na sakit. Bala mo, normal ganing gana-gana. Nabinwat niya kayong pagkeran, tsaka nilinakad. Ni inang akotang nanilagyo, ining pepakayap kaya, king sobrang tula na. Uli na pinitang malambat ding magkakasakit. Just 38 years, inalipanan ning kayang sakit, ning kayang pamaging paralitiko. Inalipanan ning kayang pamag-asam na kumayap ya, pero alang malilyari. Uli napit ang bayo ya pa makadulo, makalapit king danom, dakal ng minuna kaya. Siyempre palating paralitiko ya, alay kakarapat, yaman makakusan, no? Kung kukusan yaman, bagya-bagyaya mong kukusan, nya dakal ng minuna kaya. Anyapin anyang kabuda, dindam na nating sika na ning kayang betis, bidbot ning kayang kaya, at saka masayayang linwal, akalingwanan itong kulking sabat. At kanita de kinay makanyan. So, pengut nande. At sinabi mo kayan, itang lalaking pepakaya pa na ako, yang sinabi ka na ako, na ibuat ke, ika na akong pagkeran. Ikaw mo kaya kutnanda kayo. Nung sabihan da kaya kayo makayan, kaya makanyan, di ba itong kataong datang kayo sa'yo na makanyan na, dinanda kang atlong tinoladang ginto nga makanyan. Tumerak kamo kabang maghomiliya yamong. Eka tumerak. 3 tons of gold, Eka tumerak, O kaya, ating metong kataong kayo ngayon, nasabi na kayan, may kayo niyan, enak makirandam ken. Lakman may yan, makanyan. Diyan da kang numero, bata ka, siguradong ko, turan may ing loto, pota. Eka lumwal. So, kanya makanyan. Di nga sa dama kayo uling, karela milyari, pag sabi na makanyan na, wali makapaninayay ta. Aliwa yung karelang isipan. So, aliwa yung isipan na nitang mismong direktong may apektuan, at aliwa yung isipan at panangdaman da, detang may katangal, detang may nakit, o aliwa yung isipan da retang, makibalo talaga nung nanong malilyari.
pare-pareho ang makanyan. Pero makanyan man, sa makanyan, nanuman ng atsuking kaisipan tamo, tutuyang maulaga. Para king balang metong kekatamo. Nanuman ng sangkan yun, nung bakit atsuko keni, maulagaya ita. Mapaya sabi na rin aliwa, ay makanyan na ka man, ala naman kwente pa mo tampala keni. Nobody could say that. Pwedeng sabihan ito. Uling kasi mapalyasag ta makitang tula na, aliwang tula mo, itang ulaga para kaya, may panandaman, pero para kaya maulagaya. Eta pare-pareho. Pero etam kakalingwan, king etam pare-pareho, karin mayakit, ing tune kametungan. Makanano. Simple mo. Respeto. Nung ananing keka, natural mo, ikaburi mo, respetuan da, nung nano, imburi mo. Makanyan mo naman, yung karing aliwa. Nung naning karela, burida, respetuan mo naman ita. Nung biyasa tang ipapagrespeto king balang metong, alatang maging problema. Alatang magdan. At may kating bandang tauli, akit tamo yung itang pamya liwa, yapin ing magdalang tune kametongan at masanting aparasan para kaya katamungan. Halimbawa, si tama kinalimbawa na kayong sabi na, ako minta ko Kenny, ulinapin birthday ko. Respetuhan may birthday na. Ano akin na ka masaya para kaya, kasi daw kung birana ka, may libre ka pang hapunan. Di ba? O kaya, itang meto, sabi makanyan, mintaya Kenny, uling panalangin na, uling kasi, alani talagang pera, laing kayo makayan, burina, tumudyaking loto. Makisaya ka kaya. O sige, yabe kita intention mo. O mekad, potang tinudya, paintunana ka, dyan na kang 10%. O, masaya. Sabihan na ning metong kayo makanita ya, may padalan ko mo, respetuhan me. Putak itang pamagdala ng ito, ating milyaring sa tama kanya na kaya, ating metong pamipatilip para kaya. Anong no ka rin, kitang pamaglum ng itang yang naman piyadyan, aksidente mo, penandaman ng pangatsyo ng apong Ginoo, at itang lugod na ng Diyos para kaya kitang aldong ito. Masanting ita. Nya, si tama kanya tangkayan, wasa tatangyan, tamo apira pareho, para pareho, nung nano yung kakatamong isipan, nung nano yung panlalawe, tamo ka rin bage-bage. Metong mo yung kailangan, respeto. Uli nung ating kang respeto, king balang meto, manang ibaboy tang respeto nga ita, maging masaya, hindi mo. Lawan nyo namin ikay tayo kang apong Jose, yung kaya katamong patulunan, kaya katamong pagnube ng ini. Atin yang balak Jose. May sabi lang Maria, may tugma in karelang balak. Pero nirespeto, nilugod ng Jose para kang Maria, nirespeto nung naning buri ng Maria. Maria, ang timurin, nirespeto ni Jose katang burina. Anyapin, paulinin ka pa magrespeto ng malang metong, ikwadang misan metong, king karelang parasan. At kay ba't, atin na naman dinatang, aliwanan naman in kanyang tangka. Aliwan ka ng tangka. May kumbarayay Maria para maging indo ng anak ng Diyos ang may katawang tao. Nirespeto ng Maria itang kaburianan ng Diyos. At po yung respeto na kang Jose, sinabi na kang Jose. At po yung respeto ng Jose kang Maria, may niwala ya kang Maria. At po yung respeto ng Jose, king Diyos, tinggap na nung nanoy itang bagay nga ito. Ang yapang lubusang atalus. And what made them do that? Respeto. Big respeto. At Paulina Nanita, dakaling may kinabang ketang milyari. Pare-pareho kaburian, pare-pareho kapagnasan, pare-pareho yung plano king biye. Pero Paulining pamisan metong,
maragol ing meging masanting epekto king balang metong. Nya potang muli tamo, karing bagay-bagay akit tamo king dalan, karas tamo king pibale-bale, sigurado, dakala bagay ing akit tamo tangalan na makanayon king kakatamong sariling kaburian. Pareho ning kakatamong. Respetuan tala, no makananong itamo, buritamong, respetuan dakatamo naman. At aman ng kuping kaya kayo, king bandang tauli, pare-pareho tang maging masaya. At yung basta-basta masaya, nune maligaya king biye. Kila guning ipat ng anak at ng Espiritu Santo. Amen. Talakad kayo. Kakaluguran, balutangan, ing nung alang danom, ing biye maging imposible, kapamilataning danom, ning binyag, maging templo na katamo, ning banal na espiritu, manalangin ta kayo para kaning sablatang pamangailangan, at nga tamang manalangin, Ginoo, itugtog mo kaya kami, ing danom, ning grasya mo. Ginoo, itugtog mo kaya kami in danom ng grasya mo. Para king Iglesia Katolika, pasik na nga niya sa aning espiritu, at magdalayang dibinong biye karing sablang tao, ipanalangin ta aking Ginoo. Ginoo, itugtog mo kaya kami, ing danom, ning grasya mo. Para karing ministro ning Santa Iglesia, kapamilataning karelang alimbawa, ayagyagdo sana ring tao king metong amalala mabiye espiritual, ipanalangin ta aking Ginoo. Ginoo, itugtog mo kaya kami, ing danom, ning grasya mo. Para karetang mabibiye king espiritu, akwara sana ngakit ing kakaluluan da king biye espiritual, at lumapit laking espiritu ning Diyos, banapaunlad da in biye ning karelang kalado, ipanalangin ta aking Ginoo. Ginoo, itugtog mo kaya kami, ing danom, ning grasya mo. Para kaya katangan, ari ng tasan ng pansin, ingita mo ring mabiye templo ng Espiritu Santo, at matampata nga sana king biye in kaya katangpa nga binyag, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, itugtog mo kaya kami, ing danom, ning grasya mo. Tanggapan na sana ng Diyos, ing kapasalamatan daring pepamisa, iulino sana king kayarian ng maligaya, din kapatad tamong miyangong nabiye, ipanalangin tala king Ginoo. Ginoo, itugtog mo kaya kami, ing danom, ning grasya mo. Impamibay keke kan ting anak mo, kapamilataning danom at ning banal na espiritu. Sumulong kesana king kaya kaming kasalpantayanan, at IBM keke ing kapurian at ligaya. Itiyadwan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen.
Manalangin kayo kapatad, baning kaya katamong daon matanggap yara paning Diyos, ipang mayupayang tutu. Tagapana saning ginitin daon karigamat mo. Hing kapurit kaligayan ng kayang lagyo. Hing kaya katamang kasaplala at ang mabilog ng Santa Iglesia. Oy paming miglalang maging pamangano sana ning biyeming alananggo, ring regalo mong tinape at alak, apasikan kaya kami ketiking yato. Itiyadwan mi king kapamilata ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman at tiliya kaya kayo, At kaya kaan timuri. yat na yoring puso yo. Makayat nga no king Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matuli. Tuneping karapat dapat at matulid ding pasalamatan dakong parati at numan ka rin, oy pa Diyos nga lananggat lubos mayupaya. Iting maula ng panauning grasya, yung regalo mo king kekang pamilya, ban makapagbayo kay pilubluban. Dirinan mo keng sikanan ban padalisayan din kaya kaming puso, ban asupil din kaya kaming hilig, at kapamilatanan niti malaya kaming makasuyo keko. Tuturo mo keng mibiyebiyay kaniting lili pasayato, kabang ding puso mi makayat nala king ema pusayato. Uli nito, kambering sablang koro ring anghel ka rin banwa, daralit ming kaya kang ligaya, layon makyabe kami kalangtok ng dang pamamye kapurian keko, at ngaming ang kakanta. Tunay kaping banalo Ginoo, sibol na kanisablang kabanalan. Uli nanita pagparalampumi, pabanalan mula reting ayin, kapamilataning ambuning kaya kang Espiritu, ban para kaya kami maging katawan at daya nala ng ginuming Yesu Kristo. Anyang mi pagtaksilan niya't kusang lub ng tinggaping pamaylasa, kingwaning tinape, at kabang pasalamat ya pirasune, at binyene kareng kayang alagad nga na. Kuanan yet mangan kayo kaniti ikayungan. Itiyeng kanakong katawan, amidawon para ke kayo. Makanyan mo naman kay badang minapon kingwaning kalis, at kabang pasalamatan na kang pasibayo, binyene ka rin kayang alagad nga na. Kuanan yet minom kayo kaniti ikayungan. Uling itiyeng kalis ning kanakong daya, ning bayo at alananggang tipan, amibubu para ke kayo at para karing dakal, para king kapatawaran na ring kasalanan. Daptan yubiti, antimo ing kapigagan na kan kanako. Misteryo ning kasalpantayanan.
Nyangining ganakan mi ibaing kamatay at pamanyubli ng biye ng anak mo, daraon niya kekay tinapay ning biye at tingkalis ning kaligtasan. Laining pasalamatan keko, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo at sumuyo keko. At mapakbabaming ipag-amuwa mo, kingi kaming makirake king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kaming anting metong ning Espiritu Santo. Kanakan may ginuing Santa Iglesia ang makalaganap mabilugayato, baniganap may king lugod, muna kambening kaya kaming Papay Francisco, ing kaya kaming Obispoy Florentino, ading sablang pari at diakono. Kanakan mula naman di kapatad ning metudtud na, kambening kapanayan king pamanyobling miye, ading sablang may yangon na biye, amen nalig king kaya kang pakalulo. Tanggapan mo sana kimaslag mong arapan, pagparalampumi, pakalulwan mo kami ngan, ban maging karapat dapat kami maging karake king biye alananga, kambening na Virgen Maria, induning Diyos, kambenang San Jose, malnang esposo, rinman mga poso't maligayang martir, ading sablang santo, ame matula keko, king kekabaning panawon, layan puryandakat paligayan, king kapamilatan ng Heso Kristong anak mo. King kapamilatan at kambena at kaya, o Diyos, sidpang mayupayang tutu, kagunding Espiritu Santo, kaya kayong sablang dangalan at ligaya, banggaman king alananga. Ngeni manalangin tamip nung kapanaligan at lugod tingid pa karing ama ng tiro na kikatamo ning Ginoo. Ikabos mo kami o Ginoo kisablang marok, malugod mang ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Ban king saup ning kang pakalulo, parati kaming manatiling timawa king kasalanan at ligtas kisablang kaligaligan, kabang paninayan miyeng nuwan na paninasan at panyatang ng Jesucristong kaya kaming talapangabos. Uling kaya kayang kayarian, ating kayo pa yan. Ligaya, manggaman king alananga. O Ginoong Heso Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babye ko kaya kayo. E mo sana babaligdan din kaya kaming kasalanan, nunay kasalpantayanan ing kaya kang iglesia, at tagpangking kaya kang kaburian, mayapan mi kakapayapan at pamisan metong yo. Ikay mabibiyet magari, manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapaning ginuman natili sa kapilan man kaya kayo. At kailangan timorin. Ang panganan niya yung kapayapan, ing metong at metong. Peace be with you. Peace be with you. Peace.
Nyoying kordero ning Dios, nyoying milalako king kasalanan ning yatu, nuan laring mayawis makisulo king apuna ning kordero. Ginoo, ayak matampang tanggap ke ka, dapat ikas niya nga mano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. Oy paming malugod, dinisan da kesan at baywan, ding banal mong sakramento. Idalara naman sana kaya kami ing saup mo, at yadada kami king kaligtasan. Itinganadwan mi kapamilata ng Kristong ginumi. Amen. Lukluk ta po sa guli. Maya pabengi po kakatamungan. Pasalamatan tayo po yung kaya katamong bisitang pari. Ngayon katlo ng aldoning kaya katamong nobenaryo para ka nga po sa nase. Kaibat na po nga pong sani lumanog. Iamong po yung meging kura paroko tamo yung December 1985 hanggang pong June 1992 agpang king record king parokya, king opisina. Ngayon yung kasalukuyan niya po yung kura paroko ning San Nicolas de Tolentino Parish, king Macabebe, Pampanga. Palakpakan tayo po Reverend Father Marcelino B. Mandak. Amolino. Dakal pong salamat at masaya kami pong nakita kayong pasibay. Antimurin po, pasalamatan tala naman ding sponsors tamong ngayon kabengyan, ding kaparokya tamong Manoknangan King Del Pilar, Sitio Libis, Sitio Tagulod, Bayong Palengke, Nuestra Señora del Pilar Integrated School, Ampoing del Pilar Barangay Council. Palakpakan tala po. Dakal po salamat. Pasalamat ko naman po kang ngamong kimbirana ako para magmisang eni at talo sa bayo ng anding itsura rin. Pero ito bang katatanan adiwa ni. At ang anak-anak kanita, matuwa na lang naman kalupa kong eni. Para paano na lang matuwa ni. Kasi kanita, yung 885, anak-anak ko pa kanita. Megit ko pang 20, lang pang 30 years old kanita. Yang miyasain ko keti, nyapin na ngayon, 66 na ako. Bilang banwa ng binabas. Na pinadakal salamat po king Pamangumbirayo, kang Among. Sana po lalo pang magduwid ng kasalpantayanan kaya nagkakatamong parokya. Talakatapong ini para kung tauling bendisyon. Inginuman na tiliya kaya kayo, At kaya kaan, Timurin, idukoyo rin buntok yung parang masusing bendisyon. Panwanan ako sana ning Diyos king balang regalong iba't banwa. Amen. Papanadilyan ako sanang dalise at banal arapano kapilanman. Amen. At katmuan akong lugod karing sablang tao. Amen. At bendisyonan ako nga ning Diyos sa mayupayang tuto, ingib pa, ating anak, ating Espiritu Santo. Amen. Umen ako aking kapayapan para ating manalig king Ginu para king kekong kaligtasan. Salamat, King Diyos. Maya pabengi po. Maya pabengi po, Among.